والصادقين والشهداء والصديقين والخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة المجتهدين ومشايخ الصوفية المحققين جميع مشايخنا ومعلمينا في الدين وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقاربنا وأحبابنا ومن أحسن وأحب إلينا أو له حقوق علينا وأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وعلى أولادنا وعلى أزواجنا وعلى ذرياتنا وعلى من انتسب إلينا أو له حقوق من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم ثم الفاتحة. Deka santreh segi purwafat iki Kak Dinto saudara Zaki Nur Zamzami si malam mangken insyaallah lok telok ngarang iki mular moga nanda Kak Dinto paring na tengki pangkat mular moga paring na swarga firdaus ban sedaja cakancana tresantri sebede Kak Dinto paring lanjang umur sehat wal afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannah, paling banyaknya sesuatu yang memasukkan manusia ke surga itu taqwallahi wa husnul khuluqi. Pertama, takok ke Allah wa husnul khuluqi ben bagus akhlak. Jadi dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi, kaula ajunan minabi tero dadi orang swarga cek ngangle cek nyingla dari dua perkara, taqwallah wa husnul khuluqi, husnul khotimah. Kurla jawab taqwallah wa husnul khotimah. Lagi yang dipacar khotimah banyak. Takok ka Allah Kak Dinto ka into ceipon usa takwil. Takok ka Allah Kak Dinto iki Kak Dinto artena takok ka azab Allah. Jadi mon pas sambian ada bu takok ke kiai pah buru harus salah. Jadi takok ka Allah pas buru. Ada apa ban mata apa jong? Takok harus salah. Tapi justru mun takok ka azab Allah, takok ka azab kaseksana Allah sajen masemak ka Allah. Akhirat ning dalam ate ka ento pas tombu rasa todus, rasa cinta, rasa kerong, rasa seneng ka Allah. Jadi beni kocak takok ka Allah pas abak buruk, tapi sajan cinta ka Allah, sajan seneng ka Allah, sajan lebur ka Allah, sajan kerong ka Allah. Anapa mak sajan lebur, sajan kerong ka Allah, abak terus menyembah ka Allah, karena abak takok ka azab Allah. Ini kasih kocak wallah. Jadi kuluban sambian takok ka azab Allah, karena azab Allah ke ento pedih. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum
Inna azabi lasyadid. Jadi inna azabi lasyadid. Tang azab dia pedih. Ada mungkin Allah para rabu ke ngocol azab Allah. Ada selebih pedih kata azab Allah. Coba. Kolen guleban sambian ni kekening keris ben todi ben arek keris ni. Seret. Loka kan? Coba ikening korek bayi. Ni kata baik kembang kan? Ni kaku laku sampai ngelontot. Masuk ke dalam neraka. Seapoi yang ni ke benih apoi terak tapi apoi peteng jelemutan. Apoi yang ni ke benih apoi terak tapi peteng jelemutan. Nika si anya ma apoi panika sampai ngoleten petenah kuleban sambian dari Jawa kia. Kolet panika sampai tulo molotok kolpas kapi sampai lang tolang nika ancor kapi. Pas ikenteen boleh ban Allah kelaban kolek si anyar. Pengetero anapa ma ikenteen kolek si anyar tadak boleh. Iki panika keng saking makle era saaki azab Allah malai tak bu ambu. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Dari Jawa kia. Jadi orang enggak dito para Rabu si kafir tidak percaya terhadap tanda-tanda kebesaran Allah si melolo disodorkan sarang Allah tiap hari. Itu yang akan terjadi. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhukul azab innallaha kana azizan hakima. Tadi bareng-bareng kul Tawakul huwallahu ahad. Tadi ulangi boleh. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhukul azab innallaha kana azizan hakimah. Penting melodi budin lah. Terus walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum zillan zalila. Ada pesonanya rema pukul-pukul. Ada petik. Innal ladzina kafaru bi ayatina sangkun orang-orang kafir setak parjaja ayat-ayat kita saufa nuslihim maka jiria orang-orang bingko itu nuah ipamasuk dalam apoi neraka. Naudzubillah terselamat dah. Kullama nadijat juluduhum maka koleen si asal jiri lebih angos baldalnahum juludan ghairaha bingko ikanteen kalaban kolek-kolek si anyar si lain koleen boleh mari sunika terus boleh kolek dikanteen boleh apa boleh liyadzukul azab supaya orang-orang si kafir jadi ya arasain azab arasain seksa. Teti bila la kolek lemare kanteen sanyar boleh. Kalau mare kanteen sanyar boleh. Terus ni kah? Ambian meleoning. Setaja si hadir bani. Saare iseksa sebutahun beri kanto. Jadi pun bah pemasuk ke neraka 10 tahun bah berempuluh ribu tahun. Cek saare ni kasah 1000 tahun apa dia ni itunya. Udah lah ker. Ngetek tak ngetek.
Sosada dosa. Mangkan gulaban sambian panika ingat apa gulaban ambian makan sebedening dalam kopur kita itu munasib. Maka le-ale tre laki ban santri bini sebedening ento. Bismillah sambian keng niat mapungaring sepo se ampon atingkal omor dikeningkan to babocok babunya adzikir panjenengan cukan sepo-sepo. Bengesepo mangken sesubung omor gak disegite bangki nasib karena sampai mangken tidak ngirim kabar. Maka gulaban panjenengan pabenyak ala kau kebagusan karena lah kau kebagusan gulaban panjenengan kirim ke beliau sehingga beliau bisa selamat dalam kubur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pon. Lanjut. Nomor 2 husnul khuluq. Gusti Kanjeng Nabi kak dintong akeduan akhlak sesangat luar biasa. Walaupun kuleban sambian tak teman mangkiin katipon apa Gusti Kanjeng Nabi, tapi kuleban panjenengan gak ditop para rabu disodori beberapa kitab yang itu berdasar dari beberapa hadis yang kuat tentang bagaimana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah setong akhlak Gusti Kanjeng Nabi bi gulem bian baca akian. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min sifatihil jamila wal azimah hiya tawadhu. Dari sifat Gusti Kanjeng Nabi sefokus panika tawadhu. Wa kana qariban minan nas la yatakabbaru alaihim wa la yata'ala. Kanjeng Nabi kan itu selalu dekat dengan orang dan tidak sok besar, tak sombong. Padahal beliau kak dinto manusia si paling mulja na manusia. Tetimbian mon mangkiin beda orang muljaan Nabi. Mon beda orang ajabu para rabu beda orang genteng bakun ki gentengan Nabi. Mon beda orang ngocak ki tegapan Nabi. Mon beda mbian mangkiin orang sesepak ki sepaan Nabi. Mon mbian mangkiin beda orang sik masya Allah. Kolen kento kelingis cek sampai tu lo cek anu na cek. Ni kan apa ni para Arabu cek koning ingat sabu matang gi kaki leburan Gusti Kanjeng Nabi mon ambian ki mangkiin beda kain sotra si alus telebat alus ki alusan Kanjeng Nabi mon ki beda orang nalikan Abu Dhabu sambian seneng telebat beda Abu Dhabu orang bet telebat Abu Dhabu sampai ambian cek seneng sampai ngerongin orang panika ki leburan Gusti Kanjeng Nabi. Maka kami Nabi kau leban sambian ke ento oning dek ke Gusti Kanjeng Nabi. Maka kau leban panjenengan kak ditoi dalam resapan arena tak kelakuan sebisa mapadang ban mapunga kecuali tepangki ban Gusti Kanjeng Nabi. Baabaan eka caca ban oreng, baabaan eka moso ban oreng, tina akin caca na oreng, tina akin kamoso na oreng. Beralih pandangan kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad lebih indah daripada semua itu. Bila kuleban sambian gak ditopar atretan beda teroning dalam bab tunyak. Aba tak kuat, palingkan hati kita kepada Nabi Muhammad. Hadapkan hati kita kepada Nabi Muhammad. Hadapkan penglihatan kita kepada Nabi Muhammad. Hadapkan dengan guleban sambian kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad lebih berharga dari itu semua. Maka dari kak dito guleban sambian para rabu. Mi Nabi berusaha kenal kepada Nabi Muhammad. Mi Nabi guleban sambian kak dito berusaha untuk mensemak kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Maka selain Nabi Muhammad tak bangki ke sana kun ko basa bila tabangki ban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nengak mangken kuleban sambian ningi dalam molotan ni kesetong momentum yang sangat luar biasa. Kuleban sambian pabenya membahas tentang masalah Gusti Kanjeng Nabi bagaimana sifat Nabi Muhammad. Kuleban sambian pabenya membahas melihat tentang sejarah bagaimana raut muka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara berjalan Nabi pas ngenbengen ning dalam keadaan resa penare. Pas sambian akartak ning dalam Athena dak dem majak saking beri kesempatan pas bisa Abu Dhabu ban Nabi Muhammad. Katipun apa jak saking baaban beri kesempatan gak angkui bisa menatap muka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Contoh pada setong sahabat asmana Abu Hurairah. Beliau kak di para rabu pernah bercerita, "Ma ra'aitu syai'an ahsanu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam."
Kula ni kata toman mangkiin setong barang, setong gabadaan, selebih bagus dan selebih nyenengaki dibandingkan gula tapangki ban Gusti Kanjeng Nabi. Lamba Kanjeng Nabi andi sepopoh asmana Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib kainto setretan sarang Ali bin Abi Thalib. Beliau kak dito para teretan setan ingi peperangan, didolimi benreng kafir. Sampai nasibnya mengenaskan ketika meninggal dunia. Maka ketika beliau kak dito meninggal dunia, beliau kak dito ibri kesempatan sarang Allah apa ibri lembang bisa ngeber. Makanya kocak Ja'far at-Tayyar, Ja'far sebisa ngeber. Anapa ma ibri lembang? Anapa ma ibri lembang? Karena Ja'far at-Tayyar, Ja'far bin Abi Thalib kak dito para Rabu dipersilahkan sarang Allah kak angkui ngeber malek ngolati kenikmatan sebedai swarga. Setong bakto Gusti Kanjeng Nabi perpanrok morok para sahabat. Akhir Kanjeng Nabi ke entoh tada detan depan apa Kanjeng Nabi pas atole sakuni pas berdebu Gusti Kanjeng Nabi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas ning oning kak dito para Rabu para sahabat terheran-heran. Siapa yang memanggil salam kepada Nabi kok tahu-tahu Nabi Muhammad menjawab salam. Ini mungkin apa itu malaikat? Ini mungkin atau makhluk apa atau siapa? Setelah Nabi Muhammad kak dito lastarina morok, beliau kak dito iperiksanin sarang para sahabat pasir singolok salam ka ajunan, maajunan kak dito pas sampai menjawab salam Kanjeng Nabi. Kula ki buru singolok salam Ja'far sapopo kaula. Ki buru Ja'far panika pandahala ampon lebri lembang. Kaangkui ngaper, kaangkui bisa ngolatin dak ka esena napa se bedening eswarga. Ternyata ki buru bah entar ka kaula. Dak remaja buna Ja'far at-Tayyar kulah Nabi, kulah neka. Lemari ngabas kenikmatan sebedai swarga. Kapi kenikmatan sebedai swarga sepan mapan. Ternyata aku lagi lebih ko besar ngolati selera na ajunan. Kala kenikmatan sebedai swarga. Bidadari sebedai swarga. Kenikmatan sesampai terak nur kalau kekala. Ki lebih abdi ki lebih kau dua besar ngolati ajunan. Apa napa sebab? Karena nur Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalekan cipta aki pah meto agak pelo para teretan. Kak dito salah nalekan meto agak pelo kak dito seteti manusia, pelo kak dito seteti makhluk, sepas teti alam. Napa alam nikah? Kullu ma siwallah, sesuatu selain Allah. Itu berasal dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun eker-peker dalam sejarah Nabi Muhammad itu lahirnya 12 Rabiul Awal tahun gajah. Itu tapi ternyata Nabi Muhammad itu lahirnya adalah mengawali dari semua. Kenapa? Karena semua selain Allah itu semuanya adalah berasal dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Kak Dito berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang menurut ulama hadis qudsi ini secara matan hadis itu adalah dhaif tapi maknanya adalah sahih dan perlu untuk diajarkan kepada semua orang. Apa itu? Laulaka lama khalaqtul aflaq. Andaikan bukan karena dirimu Muhammad, andaikan bukan karena dirimu Muhammad, andaikan bukan karena dirimu Muhammad, lama khalaqtul aflaq, engkau tak kira nyiptaakin sekapina sebadan yang alam tak kira nyiptaakin. Kungking karena ba'an Muhammad bingko icipta kapina. Nabi Adam alaihissalatu wassalam aba kaulaban ajunan. Selamba menurut beliau punya salah kepada Allah. Kemudian beliau mau bertobat kepada Allah. Akhirnya beliau kak dintos put nyebut asmana Nabi Muhammad. Ya Rabbi haki Muhammadin ighfirli. Tukus teb kelaban haka Nabi Muhammad saboraki abtina. Kemudian Allah kak dito bertanya kepada Nabi Adam, edim mabaan setau cak pada Muhammad, cak Muhammad lagi tak lahir. Abtina mangkiin asmana Nabi Muhammad, tingaki sarang asmana ajunan ning aras. Kak dito abtina yakin, caknya maka dito nya mamulja. Sosok kak dito adalah sosok orang mulia, tidak mungkin gandeng, bedeng-gandeng ben asmana ajunan muntakin lem mulja. Allah jelas dak Nabi Adam bahadzabu, laulahu lama khalaqtuka. Cak saking benike karena Muhammad kau tak kira nyipta akibat Adam. Maka kau leban sambian dalam bulan Maulud kak dito kau tu betombu nyaman rasa cinta, rasa kerong, rasa perotangan ke Gusti Kanjeng Nabi. Karena tanpa beliau
kita bukan siapa-siapa. Tanpa beliau, kita tidak akan pernah keluar di dunia Kak Dito. Sami cukan tanpa beliau tak kira bedereng tua kau leben ajunan. Tanpa beliau cukan tak kira beder pesantren gento. Tanpa beliau tidak kira beder santri sebeda gento. Sedajan keng atas eti dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kau leben panjenengan barantaretan rogi talebat. Minabi kau leben panjenengan selalu berfikir terlalu dalam selain berfikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat melemangkan kau leban sambian ni kamaning malam Seninan ni sengaja bi gulai bentuk ni ka ni ban sidik ibri pu lampu pas etemor ka sabi gulai ibri kubah hijau ka dinto ahlan wa sahlan ya syahr rabiul awal ka dinto gulai tolesen anapa ulang tahun diperingati malam tahun baru diperingati masa kula ningi bulan Gusti Kanjeng Nabi lahir kula ban sambian tidak memperingati tidak ada syiar ka dinto semata-mata keng abek pola keng tero pola mi beda perhatian dari Gusti Kanjeng Nabi pola mi abek semegucok agak panikah jak saking abek ni kaya papadang tu sana insyaallah pada benana selenge-lele tapi abek kad itu melar muka ku laku dikenal sareng Gusti Kanjeng Nabi melar muka ku leban sambian yambak ban Gusti Kanjeng Nabi melar muka ku leban sambian disandingi sareng Kanjeng Nabi melar muka kau leban sambian itonton sareng Kanjeng Nabi sampai pengadep ke Allah sampai masuk guleban sambian ke surga Allah sampai guleban sambian bisa ngolati ko besana katipun apa ngolati Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejaipun Abu Hurairah ka'anna syamsa tajri fi wajhihi kula nika ngabas selera Nabi acurak beda mata aren sinarnya sangat luar biasa mangkan Kanjeng Nabi tandi jeung bejengan karena nur Nabi Muhammad lebih santak ke tempeng senar mata are. Kemudian wa ma ra'aitu ahadan asra'u fi misyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annamal ardu tutwalah. Jaipun Gusti Kanjeng Nabi kento mun jalan paling cepat. Jadi mun jalan tak ada orang yang bisa nabang. Anapa? Seakan-akan bumi kento ilepet ban Allah. Temula depak. Nika Gusti Kanjeng Nabi. Jadi jalan agak dito para Rabu palomampan luar biasa. Mangkana dari kak dito Gusti Kanjeng Nabi kak dito para Rabu minabi mios kak dito rasan na kento pada na utama soko kento dari atas ke bawah kento tegap artinya apa ketika beliau berjalan betul-betul menandakan semangat yang sangat kuat semangat yang sangat tinggi dalam menghadapi kehidupan teretan kulaban ajunan kan ngakali Gusti Kanjeng Nabi mari andik masalah datang masalah selain Maren di masalah datang masalah selain. Masa si gulaban sambian si beni pana-pana Allah, orang sedak semak ke Allah. Pas ku ni beri masalah gulaban sambian du macet sarana. Sampai galau, sampai ingin mengakhiri hidup. Sampai gulaban sambian ada nyari masalah. Gulaban sambian kalau ingin menjadi manusia, ingin menjadi orang yang memang punya semangat hidup, ayo belajar kepada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Benar muka guleban sambian yatin natabangki sarang Gusti Kanjeng Nabi. Ular muka bisa ngolati Gusti Kanjeng Nabi. Bagus ning dalam mimpi maupun secara langsung dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi gak dito min nabi kana yanzilu ilal aswaq wa yamshi bainan nas wa yadhhabu ma'ahum wa yara masalihahum wa yasma'u syakwahum hatta annahu ba'da intisarihi ala a'daihi fil ghazawat la yadharu ayyatakabbur. Apa jepon? Nabi ini kebiasaan entar ke pasar. Sambil reng-mireng akidakan denoreng beni pas menjaga jarak. Entar ke pasar sambil mireng akidakan denoreng. Derma jasa saking kantor, derma musim mungkin sukses ki. Derma arken saya ki. Jadi Nabi begitu. Tidak jaim, tidak jaimet, along-bolong. Jadi tidak mengatur waktu, tidak mengatur jarak. Itu Nabi. Itu Nabi. Jadi guleban sambian yang bukan siapa-siapa mengatur jarak. Jarak ada men. Dujak guleban sambian pada mengakan nasi. Deki.
kecuali mian mi tero mai keng lete 3 tot koco. Mi ke bahasa ngakan bahkan besena bangunan ro pola. Jadi ngabak pada nase. Nase baita ning ben suromban mun salangakan bah moros. Hah? Engki kan? Engki. Nabi ini kami Nabi alo mampa sekutan selera ka ento sabak baba. Ya tok rok sahu tawaduan lillah. Nunduk sini. Keng karena tawadu. Ingat. Dan nikah orang apa pada Arabu masa pernikah? Karena beliau gak ditoreng tawadu, makan bahayangkat jeda-jeda. Man tawadu'a lillah rafa'ahullah. Siapa-siapa orang yang tawadu karena Allah pasti yangkat jeda-jeda. Tapi mun orang sombong, yang jebaki mana Allah. Pada ban senikah keruna. Pada ban orang tenggian kenikmatan orang. Benar. Orang tenggian kenikmatan orang ni ngastet teh. Po ampo tak beres sampai mati. Estetemnya. Ambian mun beda orang andi nikmat cek tretan di nikmat serajaan ban sambian. Ni pas sampai ambian pekel mun lo tak bu ambu, ni po ampoi sambil mati penyakit. Padahal isoro jauh tengkini. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauh tengki jeriah. Sehingga tengki jeriah metom pesan ke kelakuan bagus pada ban apoi metom pesan kaju tono. Tompok kaju tono nah. Capo apoi lobar tak lobar. Lobar. Saudara Muhammad. Allah. Ustaz. Maka dari kento kuleban sampean ngereng malam mangken gula minta tolong ke santri. Siapa sesuara nyaman? Saya tahu kan lagu Terak Mancorong. Sama lagian. Albi di Malbi. Sultan, tahu Sultan? Ayo Sultan, gimana Sultan? Mik. Kamu mik? Kamu Sultan? Kamu? Kamu Sultan? Kamu? Kamu Mika? Dan Azon? Bi gule isyarat kemarin pas edi ngaki niat ke ngamolot lagi. Nikah adalah angkitan dari Ki Khalil As'ad. Ben kemarin agak ditobi gule ibri nasyarah iterangaki sampian maleoning. Ayo. Membikan. Nang setelah jenah. Jadi ngakin. Ayo. Tamunya dik. Ini. Tarik jadi ngakin. Terak mencorong nurraku Nabi. Terak mencorong nurraku Nabi. Bila etengku nang abe kapi. Bila etengku nang abe kapi. Berangakin. Menurut Gusti Kanjeng Nabi kento terak mancorong. Jimin Rasulullah kento pernah meriksanin ndak ke malaikat Jibril. Kam umruka ya Jibril? Umur sepona apa ajunan malaikat Jibril? Ma'adri kam umri ya Rasulullah abtina ta'oning ja umur sepona apa?
illa anni qad ra'aitu najman ba'da sab'ina alfa sanatin marratan. Keng abtina pernah ngalolatin bada bintang terak mancorong kak dinto saabit cepetong 10.000 tahun keluar sekalian. Kak dinto abtina ampon kejepok 70.000 kali. Berarti waktu nagak dinto malaikat Jibril, waktu ni periksain sareng Gusti Kanjeng Nabi ampon umur 4 miliar 900. Kanjeng Nabi pas ada bu. Atadri mandalikan najam. Ajunan kento oning pasera kak dito se bintang terak mencorong. Ma'adri ya Rasulullah abtina tak oning. Faqal ajabu Kanjeng Nabi, anah dalikan najm, bintang terak mencorong kento kulah malaikat Jibril. Lanjut. Abak tetesan dari nur Nabi, abak tetesan dari nur Nabi, teti pecrena rengseng istoaki, teti pecrena rengseng istoaki. Kuleban sambian ampun ngakali kelak bi kulit terangakit bahwa pada setong hadis kursi sejaipun maknanya sahih walau matan hadisnya dhaif. Eki kak dito laulaka lama khalaqtul aflak. Jak saking berni karena sampian Muhammad, jak saking berni sampian Muhammad, maka sakapina makhluk tak cipta. Berarti kuleban sampian kak dito tetesan dari nur Gusti Kanjeng Nabi. Karena tetesan dari nur Gusti Kanjeng Nabi, maka kuleban sampian ko tu ngestoakin. Orang sing ngestoakin dak kabab panika, berarti orang panika tepak ka orang ontong. Anapa polana? Dia bersyukur, dia berterima kasih, engak kapungkana eki kak dito Gusti Kanjeng Nabi. Badan seumum oleh tetesan Nabi, badan seumum oleh tetesan Nabi, badan sekhusus oleh tetesan Nabi, bada sekhusu oleh tetesan Nabi. Orang nikah nggak oleh nur Nabi Muhammad bersifat umum, bersifat khusus. Maka yang bersifat umum kita ini melo tetes nah nur Gusti Kanjeng Nabi karena terciptanya berasal dari nur Nabi Muhammad. Jadi kita melo, tapi itu secara umum. Tapi beda orang yang secara khusus melo tetesan secara khusus. Benyaan, sampungan, sajian kuat dekat Gusti Kanjeng Nabi, sehingga sampungan nalikan sajian kuat, cinta luar biasa ke Kanjeng Nabi, rindunya luar biasa dekat Gusti Kanjeng Nabi, sehingga nalikan sambungan benor ke sampungan ke itu luar biasa ke Kanjeng Nabi, nalikan abak dekat itu sajian sampung ben Gusti Kanjeng Nabi. Apa yang akan diberikan oleh Allah? Kemuliaan, derajat, setak ning tabeng ben orang lain. Bada semewa oleh tetesan Nabi, bada semewa oleh tetesan Nabi, moga aba tambang istoaki, moga aba tambang istoaki. Bareng-bareng ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli
عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Bada orang ni kasi bersifat mewah, benikun khusus, mewah. Mewah kak dito para rabu benikun namong tabangki sarang Kanjeng Nabi ningi dalam mimpi. Tapi yaqzatan tabangki sarang Kanjeng Nabi langsung. Kento orang semelo mewah. Mewah kuah ada orang yang memang bersifat VVIP. Siapa itu? Lambak para wali-wali na Allah. Orang-orang sesemak ke Allah lambak-lambak orang agak panika. Malar muka gulaban sambian walaupun tak melo semewah. Malar muka melo asa khusus saus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayo lanjut. Pungkahna Nabi umat rancana kapi. Pungkahna Nabi umat rancana kapi. Rancak panika cek sampai peke kapi. Rancak panika cek sampai peke kapi. Ya Rabbi salli. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nabi Muhammad kento pungka. Umat dan Nabi Muhammad sekapina panika ranca. Rancak panika jak sampai pekak dari pungka. Karena Nabi rancak kento pekak dari pungka akan mengalami nasib satu di antara dua. Satu, bisa telpotel benak-kanak dujak rancak le pekak. Bisa masuk ke dalam tomang ben binian karena rancaan pekak dari pungka. Maka gula ban sambian, Nabi pekak dari pungka, pekak dari Gusti Kanjeng Nabi. Odik ni ngetunya kak dito tak kira beda cerita sama sekali. Gulaban sambian bekal rosak, gulaban sambian bekal enah, gulaban sambian bekal tidak napan, taretan. Para ajain masalah na sambian, yancam ban orang, sampai sambian ipatoro na ban orang, yancam sambian yena ban orang, ipancor ban orang. Mungkin selama ki asampung ban pungka, bukti aki wallahi sambian bekal selamat. Mungkin asampung ban pungka, wallahi sambian bekal selamat. Tapi sengak para Rabu, jak nang tenang. Abak kat dito Nabi ampun locot dari pungka, abak kat dito Nabi ampun locot dari asal, dari dasar. Maka gulaban sambian kat dito tak kira deti manusia seyargain. Mak tetiban Allah, mak tetiban Rasulullah. Ban orang lain tak ada arkena. Wujuduna ka'adamina. Adanya kita dianggap tidak ada oleh orang lain. Lanjut. Para malaikat sakla etetiyaki. Para malaikat sakla etetiyaki. Pada atas bi ngereng nurah Nabi. Pada atas bi ngereng nurah Nabi. Ya Rabbi salli. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli
عليه وسلم. Malaikat panekan lakona atas bi wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat kento bertasbih. Maka para malaikat nalekana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahtazal arsyu taraban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wastighfar. Ambo gulu ambo. Enalekan Nabi Muhammad kento lahir. Aras ka itu aku cek. Gempa. Fatazal arsyu taraba wastibsyara, seneng. Beni musibah gempa wani seneng. Wasdadal kursiyyu haibata wa waqara, kursinya Allah itu sajan wibawa, sajan gagah, sajan ganteng. Wamtala'atis samawatu anwara, langit ni kajontera nalikana lahir Gusti Kanjeng Nabi 12 Rabiul Awal. Wadajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wastighfara, maka padang endora Gusti Kanjeng Nabi tagarjat kepi para malaikat sekeluar dari malaikat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Serempak semua malaikat bertasbih, bertamjid, bertakbir. Kenapa? Karena nur Nabi Muhammad keluar waktu naga into. Asarang keluar peji semanusia luar biasa. Eki kak dito Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ababan epu abana poto kapi. Amin. Ababan epu abana poto kapi. Amin. Mo keno soa da rombongan Nabi. Amin, amin, amin. Mo keno soa da rombongan Nabi. Muka masuk ada rombongan Nabi. Lanjutakin, lanjutakin, lanjutakin. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Lanjutakin, 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 lanjutakin. Lanjut, lanjut, lanjut. Ababan epu abana poto kapi. Amin, amin, amin. Ababan epu abana poto kapi. Mo kemasoa da rombongan Nabi. Amin, 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 amin. Mo kemasoa da rombongan Nabi. Ulangi boleh. Bahasa lagi burung. Ababan epu abana poto amin, amin, amin. Ya Rab. Amin. Ababan epu abana poto kapi. Amin, 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 amin. Mo kemasoa da rombongan Nabi. Amin. Mo kemasoa da rombongan Nabi. Bareng ya Rabbi salli. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mancung.
Ya Nabi. Ya Nabi salam alaika